elema zo muri Sun City Peace Agreement ubu Tshisekedi arimo kwifashisha n'izihe? Ese elema zo mu masezerano ya Goma hagati ya CNDP na M23 na leta ya Kinshasa ubu Tshisekedi arimo kwifashisha n'izihe? Ese elema zo muri Doha na Montreux zirimo gufasha Kongo uyu munsi n'izihe? Pe uyaba n'abantu benshi muri Great Lakes no kwisi bazi ko Amerika ari ikintu nyine gitangaje, urumva ifite amafaranga, ariko nkubwire nta rugo rutunga urundi rwose, nkubwiza ukuri giyewe nta rugo rutunga urundi. Nshobora kuba ntuye mu karekare, sibyo? Indi ngagari tuye ku musozi wa Rebero itahi wabo ngatahi wanjye, ntago azaza kunyemeza iby'urugo ku rwanjye, urumva? So no kuvuga iki rero, Amerika n'ingagari zituye ku mugabane wa Amerika, Kongo gatura mu biyaga bigari n'ibihugu byacu. So birakwiye ko abantu bumva ko hari prerogative z'abanyagihugu cyane kurusha kukumva ko akoze ko hari umunyamerika wabaza ngo Kongo iherereye kuri karita ntayibone. Ariko Amerika iri aho ngaho, abantu bafashe Amerika. Nkubwiza ukuri rero, ikibazo kiziba kizava mu bintu bibiri: either commitment ivuye muri FCM 23 alone, abandi bakaza arabafasha; secondary ikibazo kizakemuka babashutse bakabaha umuti wica, ari umuti udakiza, bakakumbuza kumangamanga bagora umunsi kw'intambara, ukajya bibira ngo baguhaye igisubizo atari cyo. Erega bareka nkubwire n'ahantu M23 iyobora ihashize igihugu mu buryo butari consensuel n'abaturage hasanze, sibyo? Nabo bayabona bayirwanya, nkuko Salva Kiir yabonye Riek Machar akaba arimo murwanya uyu munsi no kwisubiza M23 yobora hose. Ese muri Kinshasa uyu munsi wihaye amahirwe ikirukana M23 uyu munsi yabikemuye ikibazo, idakemuye ikibazo muzi gihari, niya ntambara izatinda izakomeza. Ukwanga tiretse aravuga ngo gira gute na gute na gute na gute ngo turwane hose nyirwa ukamutiza umuhoro, urumva? Icyo biri muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Gusa nyine ibi birarutana, aba M23 bazicare AFC barya umutima amenye bafata amahitamo. Iki kintu M23 mvugaga izakora kiba cyarakozwe na LCD ya mbere ya kabiri, bakaba biswe des mouvements séparatistes for instance. Donc n'abantu barwana bashaka kwiyonkora. Sandro zigiye babariyonkoreye nkikubwire uzi impamvu nimo kuvuga amagambo asa nk'akarishye no muri Kongo kugira ngo bagire ikintu bageraho. Izi nyeshyamba na leta bizasaba ibitambo by'abantu batumva ko iyo architecture ikeneye kuba yubatswe muri ubwo buryo. Kuko ntabwo ushobora kuvuga ngo urarwana umeze nk'umuntu utazi yajya, sibyo? Urumva igisubizo waba utanze, cyangwa ukavuga uti nabibogobogo tuzagerayo na Karemi tuzahafungira amafiri. Urumva nanone ikintu ushyize mu muntu wabibogobogo na Karemi ko ari umuntu ugutegereje anytime, avuga ati agatangira no kwihingamo kukwakira nk'uko abaturage bawuvira batangiye gukubura M23 itarahagera. Ariko mufasha batuvira murayirekuye, muteye frustration abantu baho, uwakubuye abazanye bamushyize kwa Kajwiga bukeye, uwagize gute ibintu nk'ibyo nta hantu kujagarara mu ntambara muri manifesto bizageza izinyeshyamba. Iyo mbivuze ndabizi ibitutsi biba byinshi bikagira gute, ariko mujye mureka abantu bibabwire ibyo ntabwo bababwira nabi. Gikeneye ko cyitirirwa imbaga y'abantu benshi kandi bikivuye mu bitekerezo byabo. Nigeze no kukubwira ibintu by'ubukebe, nkubwira nibabona bitanahagije bazarobinga abantu bo kukizamura. Urabyemera? Yego. None saha mu Rwanda umuntu wasabye ko itegeko nshinga rihinduka si umuntu wajyanye igitekerezo gutyo, si urugero abantu bagasanga kirakwiye kuko babonaga ko gikwiye. Simvuze ko lobbying yakozwe mu mbabarire, ariko nyine abantu bakora. Nanone umuntu ufata hano ngahagume ntabwo wawe kimubwira ahantu ageze nk'ari potential, hahise hakora ikiraro hagati ya Minembwe Murenge n'agace mufite yatuze rikaza ya Borokisi gahagarara mu Minembwe buri kimwe cyose ngasubiye inyuma. Nanone anasubiranye inyuma Nyamurenge bari bibere muri Uvira bafite ibibazo, yego naho baramukurikiye. Ese ibyo bintu urumva birimo ihe sense? Ibaza abaturage baruvungi biragirira inka bavuga ko inka zabo zahiriwe zabonye ubwatsi, aho M23 ifatiye hariya mu misinga bakabona iragiye inka zabo gatabaze. Ntabwo ari ikibazo. Urumva iyo confusion ushyira mu bantu, abantu bazatekereza iki? Nicyo gikomeza abantu bamaze kumera nk'abakeza abami babiri. Nyine abantu baro bamangamanga, yewe ntitwara gutya Tshisekedi akazaza ejo ndamizi n'ubuhubutsi bwe, yewe ntitwara gutya sinza M23 erekeza, yewe ntitwara gutya na gutya. Imyaka hafi 20 n'ingahe yashize urugamba ruriho, habuze iyo manifesto imeze gutyo ngo abantu bayirwanire. Nicyo navuze ngo iyo LCD ubundi LCD niyo yakoze amanyanga, urumva? Uza amanyanga shinje LCD nuko bitaratekereje nk'ibi ngibi niba nyine biri ngombwa, urumva? CNDP kaza ifite akakayihayeho nyine ibyankunda bigapfuba. None M23 uyu munsi bisimwa aravuze ngo batera hejuru ngo bazashyiraho ahantu bategeka bigira, yabivuze muri press conference. Hajya nyakubahwa Bertrand Bisimwa, ubu ntabwo muraterwa hejuru kweli.
zawe zo gutunga moto nziza igezweho kandi yizewe zibaye impamo hamwe na Spiro. Sendegeya Emile arazigufitiye ku giciro cyiza kidahenze, utayafite yose yuzuye ukaba wakwishyura mu byiciro. Spiro M1, M2, M3 zisange mu Giporoso ku cya Mitsingi ahateganye na Hilltop Hotel. Hari icyapa kinini cyanditseho Sendegeya Emile. Ukimara kugura yawe uhita uyitahana ako kanya. Ibyo kuyiba byo bazabyibagirwe kuko tuyitarakinga twifashishije GPS yayo ikagaruka. Hamagara Sendegeya Emile kuri 0788 307 maze Spiro yawe uyibikeho. Nibyo koko babivuze ukuri, uwambaye neza agaragara neza kandi ababereye ijisho. Ushaka kwambara ukaberwa cyangwa guha impano umukunzi wawe atazigera yibagirwa? Igisubizo ni Diabetes Collection. Tugufitiye imyenda itandukanye ku bagabo n'abagore iva muri Amerika. Si ibyo gusa kuko dufite n'abadozi kabuhariwe guturuka muri Ghana na Nigeria, aho dushobora kukudodera modeli yose wifuza mwita isobanutse yindi twitiye abasirimu. Benshi barite bibaza bati Diabetes Collection ikorera he? Dusange hano kuri Prince House mu nyubako ya Kifarma, tugwibikubereye kandi ku giciro cyiza. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri iyi nimero uri kubona munsi yawe. Akavuga ati rero ibyaba byose ubundi kabazarirwa duhuye tukaganira tukabwizanya ukuri twakemura ikibazo. Abadepite muri Kivu y'Amajyaruguru bari babewe na Seninga bigeze kubwira Tshisekedi batereka tuganire n'izinyeshyamba. Turaziranye abarucu yari kiri muri Cureme Ventura, turakemura ikibazo. Tshisekedi atangira kumutera hejuru ngazanye iby'Abanyarwanda n'ibintu nk'ibyo ngibyo. So umuntu waba ntabwo ndi buvuge ko uwo muntu ubona Amerika muri ubwo nawe adafite droit yo gutekereza gutyo. Ariko ngenda muhingero ni iki Amerika yateguye, niwe mutegura Amerika yagize itegurwa muzima ku isi ku buryo wasugiye ugasaga mudasigiye abantu ibibazo. Barwanye muri Libya icikamo ibice bibiri, urumva? Bajya gufasha Sudani y'Epfo kubona ubwigenge. It was good kwa bajya Sudani y'Epfo barabonye ubwigenge, ariko ubu ngubu noneho Salva Kiir nta na kiyamamaza, yananiwe gutegura amatora. Aba bantu bose babona ikintu bagifashwe n'undi muntu kitabiviriyemo kucyubaka kirabagora. Nigeze kubwira umuntu niba ntari nkubaganye nabo nti n'amateka dufite hano mu Rwanda abe meza uko amateka bayubatse bica mu ngeri zitandukanye. Kubujya kureba ugasanga harimo uruhare runini cyane. Reka tuvuge ku mateka yubaka, harimo uruhare ku kigero kiri hejuru y'umuryango nyarwanda, ndetse nanavuga gutambuka uruhare rw'umuryango mpuzamahanga, urumva? Nubwo nabo utabura mu ruhare bujya bifasha u Rwanda gutera imbere, kuko icyo mwagezeho mwamaje kugitekerezaho, mwaciye mu rugwiro murakiganira, mwaciye Arusha murakiganira. Ubwo amasezerano Arusha hari elements zimwe zo masezerano Arusha n'ubu zigikora kugeza n'uyu munsi. Iyo urebye gukibona hari kirike zelema ziri figira mu muntu za muri Arusha Peace Accord nazo zigikora uyu munsi. So reka dusubire muri Congo. Ese elements zo muri Sun City Peace Agreement ubu Tshisekedi arimo kwifashisha n'izihe? Ese elements zo mu masezerano ya Goma hagati ya CNDP na M23 na leta ya Kinshasa ubu Tshisekedi arimo kwifashisha n'izihe? Ese elements zo muri Doha na Montreux zirimo gufasha Kongo uyu munsi n'izihe? None ibyo byose habuzemo elements n'imwe, ijambo riba ya Amerika ubwayo n'abashugurikaji n'aba businessmen, urumva? Bazagufata ukuje bakuhagira uyu munsi ejo baguhindura nk'ingurube. Aba bantu ubona ba Marshal Mobutu Sese Seko babanje ari pro American, barinze bapfa bahunga bayirukanka bagira gute batazi ko Amerika bakuye amaboko. Nuko bicaye Mobutu atangira kuganyira abambasaderi birirwa bamunyega, urumva? Yego. Kugeza ubwo yababwira ati rwose mwumva amaranga mutima yanjye yihanaguza na mushware ku maso, urihanaguza mushware ku maso nazirankebebe zigufitiye impuhwe se? So reka biza bikiganiro kwacyo, urumva? Yego. Cyo kwibaza ngo nuruhe ruhare ruzima Amerika yagira Kongo ikabona amahoro. Ntarwo. Kongo irakize, icyungu ya Amerika nuko bakomeza kurwana ikagiye batwara amabuye, umwe yamupapuye gutya yistinye ishyamba ngo bakundane, leta nayo ikayaha ku giciro gitoya kugira ngo nabo ihakuri none se nkubaza ikintu cyambe rwose abantu bazatubwire muri commentaire. Ubu M23 kimara kugira muri Uvira arahungabanye mu by'ukuri cyangwa Uvira abonye umutekano rutu wari ifite mbere? Kuki se bayikuye Uvira kubera ubusambo bwabaye bwinshi, bayikuye Uvira kubera ubwicanyi bwabaye bwinshi, bayikuye Uvira kubera ko Minembwe yabuze amahoro, bayikuye Uvira kubera iki? Kuki iyo a good result ibonetse muri Republika Demokarasi ya Kongo Amerika isabana gusubira inyuma no kubera iki? So ubelivinga muri Amerika ndabizi pe uyaba n'abantu benshi muri Great Lakes no kwisi bazi ko Amerika ari ikintu nyine gitangaje, urumva? Ifite amafaranga,
ariko nkubwire nta rugo rutunga urundi rwose, nkubwize ukuri jyewe nta rugo rutunga urundi. Ushobora kuba ntuye mu karekare, sibyo, indi ngagara ituye ku musozi wa Rebero itaha iwabo ngataha iwanjye, ntago azaza kunyemeza iby'urugo rwe ku rwanjye, urumva? So ni ukuvuga iki rero, Amerika ni ingagara zituye ku mugabane wa Amerika, Kongo igatura mu biyaga bigari n'ibihugu byacu. So birakwiye ko abantu bumva ko hari prerogative z'abanyagihugu cyane kurusha ko kumva ko akoze ko hari umunyamerika wabaza ngo Kongo iherereye kuri karita ntayibone. Ariko Amerika iri aho ngaho, abantu bafashe Amerika. Nkubwiza ukuri rero, ikibazo kiziba kizava mu bintu bibiri: either commitment ivuye muri FCM 23 alone, abandi bakaza arabafasha; secondary, ikibazo kizakemuka babashutse bakabaha umuti wica, ari umuti udakiza, bakakumbuza kumangamanga bagora umunsi kw'intambara, ukajya bibira ngo baguhaye igisubizo atari cyo. Erega bareka nkubwire ni ahantu M23 iyobora ihashyize igihugu mu buryo butari consensuel n'abaturage hasanze, sibyo? Nabo bayabona bayirwanya, nkuko Salva Kiir yabonye Riek Machar akaba arimo murwanya uyu munsi, sibyo? Yego. No kuvuga ngo n'umutekano waza hariya mu gace gato yabishyizeho, nabo bawurwanamo bagakimbirana, kuko uwo muzando yakomeza akabarwanya. Urumva? Ntahuze n'uyu undi, ntahuze n'uyu nguyu, ariko bicaye ubwabo bakagira amahitamo bahitamo, nubwo nyine ataba 100%, kuko burya amatora ni 51%, ntago ari 60, ntago ari 99. Iteka iyo ushije umuntu inota uba wamutsinze. None urambwira umunyamerika plani aba M23 bafite niyihe iyo kuba bakora ikintu nk'icyo maze kuvuga ruguru? Kinshasa plani yayo iyo no kwisubiza M23 yobora hose. Ese muri Kinshasa uyu munsi wihaye amahirwe ikirukana M23 uyu munsi yabikemuye ikibazo, udakemuye ikibazo muzi gihari, ni ya ntambara izatinda izakomeza. Uko kwanga tiretse aravuga ngo gira gute na gute na gute na gute ngo turwane, bose nyirwa ukamutiza umuhoro, urumva? Icyo biri muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Gusa nyine ibi birarutana, aba M23 bazicare AFC barya umutima amenye, bafata amahitamo. Iki kintu M23 mvugaga izakora kiba cyarakozwe na LCD ya mbere ya kabiri, bakaba biswe des mouvements séparatistes for instance. Donc n'abantu barwana bashaka kwiyonkora. Sandro zigiye babariyonkoreye nkikubwire, yego, iyo independence na separation baba baragezeho mu gihe cya Nkunda no iyo baza kuba bakurubi barabitekereje, Nkunda ari kuyisoza kugira ngo ngwande makuru. M23 bitekereje uyu munsi byarwanirwa indi myaka 20 imiki ishoboka, no kuvuga ngo ntiyabigeraho mu ijoro rimwe. Imiki ishoboka ya 10, kuko yakwigwana n'intambara y'abantu bayigira bumva arabakinwa cyane kurusha uko baba muri Kivu. Babamo nabo tujye tumva n'ibitekerezo byabo. Iyo uvuze independence bahita bavuze induru icyarimwe, urumva? Yagira urundi rugamba nyine cyane cyane rwanashingira kuri aho ngo batabyemera gutyo. Sudani y'Epfo ijya kugera ku bwigenge bwa Sudani y'Epfo habaye iki? Sudani y'Epfo mbere yo kugera ku cyo independence hariho shwa ebyiri. Hariho shwa yuko Sudani ikomeza kuba imwe, yakomeza kuba imwe, hakabaho uburyo ki Sudani y'Epfo azajya ategeka imyaka manda, urumva? Yego. Hanyuma umusudani waruga agategeka indi manda, umwe akaba vice president undi vice, gutyo iyo rotative iyo rotation ikabaho. Hakaba abasudani y'Epfo babyumvaga gutyo. Uzi ikintu cyari gitangaje muri iyo ntambara Sudani y'Epfo, umuyobozi mukuru wayo bita Colonel John Garang yarashyigikiye ko ubutegetsi bukomeza kuba ubwo Khartoum ntibigenge. Ujye warubize nabyo kuba uyobora inyeshyamba utemerewe ko mugira independence, wumva ahubwo mwakomeza kwihambira ku gihugu nka Sudani. John Garang byaramuhitanye. Sudani y'Epfo n'ubwigenge. Uzi impamvu no kuvuga amagambo asa nk'akarishye no muri Kongo kugira ngo bagire ikintu bageraho, izi nyeshyamba na leta bizasaba ibitambo by'abantu batumva ko iyo architecture ikeneye kuba yubatswe muri ubwo buryo. Kuko ntabwo ushaka kuvuga ngo urarwana umeze nk'umuntu utazi yajya, sibyo? Nka cya gishushanyo cye mvuga cya Mukaroti batari bazi iyo yerekeza, ibirenge byajyaga hariya, hanyuma byagera hano kuri piva hano byikaragira bakabona igihimba no kuzamuka birareba inyuma. Umuntu yasubiraga inyuma, umuntu yazaga imbere. Mwanyeshyamba mwe mu Kinshasa muragumaho muri niki kintu gihari, kandi abantu mushobora gutangira kumumobilizinga abantu bakacyumva. Simvuze ngo bazakora itangazo finale nubwo bari kora nacyo cyacyo byabatwara, ariko as long as umuntu uri mu gace bayobora atazi barerekeza hehe, naho ntakigira n'utuntu k'amadari tw'utumenyetso, urumva? Twamwafasha mwahavuye sha urugamba ruzabagora. Kandi uze installaringa akestablishinga iyo map
road map yerekana icyerekezo, ariko ibaze bashushanyije nk'iyo road map ugasanga hari nk'aho barenze hakenewe, bakavuga uti mwari muzi n'ibindi. Ni urugero, ntabwo tuzarenga Kanyabayonga ariko turi hirya yayo. Urumva igisubizo waba utanze? Cyangwa ukavuga uti na Bibogobogo tuzagerayo, na Karemi tuzahafungira amaferi. Urumva nanone ikintu ushyize mu muntu wa Bibogobogo na Karemi ko ari umuntu ugutegereje anytime, avuga ati agatangira no kwihingamo kukwakira nk'uko abaturage bawuvira batangiye gukubura mu Ventura itarahagera. Ariko mufasha batuvira murayirekuye, muteye frustration abantu baho, uwakubuye abazanye bamushyize kwa Kajwiga bukeye, uwagize gute ibintu nk'ibyo ngibyo. Nta hantu kujagarara mu ntambara muri manifesto bizageza izinyeshyamba. Iyo mbivuze ndabizi ibitutsi biba byinshi bikagira gute, ariko mujye mureka abantu bibabwire, ibyo ntabwo bababwira nabi. Niyo mpamvu nakubwiye mu kiganiro cy'ubushize ngo izinyeshyamba ziziyanda yande, urumva, zihagarika imirwano nk'ibyumweru 2, zikore congress yaba extra yaba ordinary, bicare bakore congress, kuko congress niyo izabaho imbaraga zo gufata umwanzuro uremereye, utavuye mu gitekerezo cya kanaka, utavuye mu gitekerezo cya Colonel Nanga, utiswe amakenga. Ntabwo icyo gikeneye ko kitirirwa izina ry'umuntu, gikeneye ko kitirirwa imbaga y'abantu benshi kandi kivuye mu bitekerezo byabo. Nigeze no kukubwira ibintu by'ubukere, nkubwira nibabona bitanahagije bazarobinga abantu bo kukizamura. Urabyemera? Yego. None saha mu Rwanda umuntu wasabye ko itegeko nshinga rihinduka, si umuntu wajyanye igitekerezo gutyo, si urugero abantu bagasanga kirakwiye kuko babonaga ko gikwiye. Simvuze ko lobbying yakozwe, mu mbabarire, ariko nyine abantu bakora siyasa bakabwira abantu icyo gukora, sibyo? Bagatangira gutekereza muri uwo mujyo, bakavuga ahangaha ni iwacu. Ariko nabonye umuntu uvuga ngo bagiye gushyiraho leta y'abaswahili, urumva, ariko nuko mbona atarabo muri M23 bivugaho, uzi ko abantu batewe independence y'ahantu kurusha M23 rwose bo muri societe civile. Nabonye ejo bundi bitanga ati ati mutore itegeko nshinga, ati muratinze. We yasaga n'uvuga ati ritinze kujyaho. Nabona ngo umuntu rwose, ariko se buriya yaba atoro muri hafi ya M23 akavugira kuri Voice of Kivu, kandi mbona ikunze kuvuga amakuru y'izinyeshyamba, simbizi ako nako kabayeho, akaba si n'umukada wabo, si n'umuntu begereye, nako kabara akantu keza. Erega abandandi ngo bigeze gushaka ka gace kigenga, abagwandofone barabangira, umva ukuntu izi ntambara zimaze imyaka myinshi Sandrine. Bate murasha bari ku ntebe aribo bayobora, urumva. Yego. Ariko natinze ntizimye iyo magambo, bazerekana icyerekezo, kuko umuntu urwanira gufata Kinshasa ubu yagombye kuba ageze Lubumbashi yiruka akomeza ajyayo, sibyo? Ntabwo yagombye kuba umuntu ubwira ngo subira inyuma agasubira inyuma. Nanone umuntu ufata ahantu ngahagume, ntabwo waba ukimubwira ahantu ageze nk'ari potential, hahise hakora ikiraro hagati ya Minembwe Murenge n'agace mufite, yatuze rikaza ya Borokisi gahagarara mu Minembwe buri kimwe cyose, ngasubira inyuma. Nanone anasubiranye inyuma Nyamurenge bari bibereye muri Uvira bafite ibibazo, yego naho baramukurikiye. Ese ibyo bintu urumva birimo ihe sense? Ibaza abaturage baruvungi biragirira inka, bavuga ukuntu inka zabo zahiriwe zabonye ubwatsi, aho M23 ifatiye hariya mu misinga bakabona iragiye, inka zabo bagatabaza. Ntabwo ari ikibazo. Urumva iyo confusion ushyira mu bantu, abantu bazatekereza iki? Nicyo gikomeza abantu bamaze kumera nk'abakeza abami babiri. Nyine abantu baro bamangamanga, yewe ntitwara gutya Kisekedi akazaza ejo ndamizi n'ubuhubutsi bwe, yewe ntitwara gutya siza M23 erekeza, yewe ntitwara gutya na gutya. Imyaka hafi 20 n'ingahe yashize urugamba ruriho, habuze iyo manifesto imeze gutyo ngo abantu bayirwanire. Nicyo navuze ngo iyo LCD, ubundi LCD niyo yakoze amanyanga, urumva. Uza amanyanga shinje LCD nuko bitaratekereje nk'ibi ngibi, niba nyine biri ngombwa, urumva. CNDP kaza ifite akakayihayeho, nyine ibyankunda bigapfuba. None M23 uyu munsi bisimwa aravuze ngo batera hejuru ngo bazashyiraho ahantu bategeka bigira, yabivuze muri press conference. Hajya nyakubahwa Bertrand Bisimwa, ubu ntabwo muraterwa hejuru kweli. Kandi abana babandi b'Kinshasa nta mbikubwira, ntibabenda kukubeshya. Tuzaruhuka muvuye aho muri musubiye mwaturutse, uko wenda bavuga mu nkambi z'impunzi, urumva. Mugize mute na mute bakemera bagatanga igihugu cyabo bakajya Amerika, ngibavunagure Amerika nayo igasanga ntabwo byoroshye, urumva. Yego. Ariko niyo urebye ejo numvaga amagambo Marco Rubio arimo kuvuga, urebye ukuntu Marco Rubio aba yihata igice gisa nko gushaka kumenasa wenda abaharanira uburenganzira bw'uko muri Kongo haboneka umutekano. Sandrine iteko kabone yageze kuri Kongo aricecekera. Rubio urumva, kandi arabwira inteko ishinga amategeko yarangiye no kuvuga ku Rwanda. Ese bana nta kintu babonamo abantu bo mu M23, ni nko guhomera uwonkeje. Amerika ni kuri yimeze, mufata imyanzuro, sivuze ngo bakubagane batongane batukane na Amerika n'iki byose, ariko najya nyibwira ntibaruzi n'ibindi. Ahangaha ni iwacu, nta handi iwacu tugira, batuva ntaho tuva, turi iwacu. Ni ibimenyetso mushaka muze murabibona.
nese uriya mu komanda wa M23 wageze uruvunge akasanga ababyeyi ubwo uyu munyamerika waje muri investigation urumva ngwino nkujyane iwacu nguyu mama nguyu data ngiki niki urambwira ngo mva hanga nsiga ababyeyi banje abaturanye baranze abanyamurenge ukagenda ukajya Minembwe ugakuriza investigation urabwira umunyamurenge ngaye he biteye ubwoba ni barwane bareke ibintu bakuramo ku mifuka barwane no ntambara bavuge manifesto yabo. Wabonye ko Kanyuka yasohoye irindi tangazo? Amatangazo ya Kanyuka amaze kungera ahangaha urumva aho arasubiramo ibintu bisa. Kampani ya Enoch Real Estate ibazana ibibanza mu bice bitandukanye bya Bugesera harimo mu mujyi ku mazi no mu masantre. Wowe duhamagara witiremo ikijyanye n'ubushobozi bwawe guhera ku 3,500,000 kuzamura urabona ikibanza cyiza kandi witiyemo uhita ukorerwa mutation ako kanya kuko ibyangombwa byose birahari. Byakarusho kandi site zacu tuzikata mu bice birimo ibikorwa remezo nta kibazo na kimwe uzagira kuko Enoch Real Estate yaje ari igisubizo ku bashaka gutura cyangwa kubaka hazabyara ifaranga ritubutse mu minsi iri imbere. Duhamagare kuri iyi nimero iri munsi witiremo ikibanza kikubereye. Karibu Enoch Real Estate gutuza heza. Ubu ni wahangayika kubera ibura rya essence. Muri Gugaga Cars twabazaniye imodoka z'umuriro zitagombera essence. Ukeneye kandi no kudutuma Korea, China, Dubai turahari ngo tukuzane imodoka yitiyemo kandi wizeye. Tubafitiye n'izindi modoka zitandukanye aho ushobora kuza ugahitamo iyawe ku giciro gito cyane. Ku bindi bisobanuro wanyura kuri nimero 0788 32 cyangwa ukatwandikira kuri gugagacars@gmail.com. Hitamo Gugaga Cars ntago uzicuza. Mbaza Nedil wigize kurota inzozi zo kuzatunga ikibanza muri Kigali ariko ubushobozi bwa buke niba ikiri inzozi kuko twakuzana ibibanza byiza kandi bya make. Ni hano Rusororo twakuzana ibibanza byiza kandi birengeje mezire biri muri site. Hari umuhanda, amashanyarazi, amazi ndetse n'amashuri hafi yawe. Ibi bibanza byose bifite ibyangombwa byakarusho no kugura duhita tukikwandikaho. Ni kuri 8,000,000 kumanura. Ngwino tugutuze neza kandi kuri make. Ku bindi bisobanuro watwandikira cyangwa ukaduhamagara kuri nimero 0782